Steven Subuga RDC awa district ya Rukungiri nuwe yashabashaho okwataje ebyo ebyabahebwa nagira ngo ebyarwo mu mikono ya government hati byaba ebintu birwareri ari ngambi y'ikikora y'uti sekitari cy'abavunyo ibyo bintu bibakoze iki bibasapurayize binakubira kengwe ubanga cyangwa nyo ubanga tibiri market mutibiri ngure mutwenda ngo bukorere community ariho maternity ariho laboratory ariho nebinde bikubasa kutestinga Kasheeshe mukuru w'irwareri niho yanje gusima government nagira ngo batonge kikwateki hati omutindo w'imagara ahirwareri gwaza kweyongera microscope ninza gukora abantu icyo bakora akakucenga umuntu na expecting ngo yishahere center 3 bamukebera umushija microscope konka kija hana reba nito twakoresa buriya bwa RDT ubwa health center tuzu gukoresa so kerabanisama abantu shangano bakigera ngo ahegekere health center tu Kasheeshe yashabarurire okwija bakaraguza ekikwata ekibintu benda hati bakitunga hano yatwine ebintu birukwemarira twina abashaha batendekirweje aharurengo rwa enrolled midwives na registered nanga diploma midwives abine diploma abatendekirweje bino kugu konka mwe nashemerwa munga bwa government kutekatekaho riza bakatwereze bikwato byo kubasa kuturagurira kuragurira ndware zindi gashakwa dana basibye.